Na prodaju vrhunski poslovni laptop Lenovo ThinkPad 14 Gen 2. Mašina je dizajnirana za maksimalnu izdrživost, sa prepoznatljivom ThinkPad tastaturom i aluminijumskim kućištem koje odiše profesionalnošću. Laptop je u odličnom stanju, izuzetno brz i spreman za najzahtjevnije kancelarijske poslove, programiranje ili online nastavu. Lenovo ThinkPad E14 G2 je poslovni laptop koji pruža izuzetnu kombinaciju performansi, prenosivosti i pouzdanosti. S najnovijim Intel Core i5 procesorom 11. generacije, ovaj laptop omogućuje nesmetano obavljanje svih uobičajenih zadataka, kao i zahtjevnih radnih procesa poput multitasking ili rada s aplikacijama koje zahtijevaju veću procesorsku snagu. Uz 16 GB RAM-a i 512 GB SSD-a, ThinkPad E14 G2 pruža brzo učitavanje sustava, aplikacija i podataka, a SSD disk doprinosi većoj brzini i energetskoj učinkovitosti u odnosu na tradicionalne HDD-ove. 14-inčni ekran s Full HD rezolucijom i IPS tehnologijom jamči oštru sliku i široke kutove gledanja, dok antirefleksivni premaz omogućuje udoban rad čak i u vrlo svjetlim uvjetima. Bilo da radite u kancelariji, na terenu ili u kafiću, zaslon pruža jasnu i živopisnu sliku za sve vrste zadataka. Srednja bijela zvijezda ključne prednosti ovog modela. Robustan dizajn, testiran po vojnim standardima, MIL-STD 810H. Portovi, USB-C, Thunderbolt podrška, HDMI, USB 3 i 2, LAN, audio jack. Bezbednost, fingerprint reader, čitač otiska prsta, integriran u gumb za paljenje i fizički poklopac za web kameru, ThinkScooter. Tipkovnica, otporna na prosipanje tečnosti, sa najboljim odzivom tipki u klasi. Na prodaju vrhunski poslovni laptop Lenovo ThinkPad 14 Gen 2. Mašina je dizajnirana za maksimalnu izdrživost, sa prepoznatljivom ThinkPad tastaturom i aluminijumskim kućištem koje odiše profesionalnošću. Laptop je u odličnom stanju, izuzetno brz i spreman za najzahtjevnije kancelarijske poslove, programiranje ili online nastavu. Lenovo ThinkPad E14 G2 je poslovni laptop koji pruža izuzetnu kombinaciju performansi, prenosivosti i pouzdanosti. S najnovijim Intel Core i5 procesorom 11. generacije, ovaj laptop omogućuje nesmetano obavljanje svih uobičajenih zadataka, kao i zahtjevnih radnih procesa poput multitasking ili rada s aplikacijama koje zahtijevaju veću procesorsku snagu. Uz 16 GB RAM-a i 512 GB SSD-a, ThinkPad E14 G2 pruža brzo učitavanje sustava, aplikacija i podataka, a SSD disk doprinosi većoj brzini i energetskoj učinkovitosti u odnosu na tradicionalne HDD-ove. 14-inčni ekran s Full HD rezolucijom i IPS tehnologijom jamči oštru sliku i široke kutove gledanja, dok antirefleksivni premaz omogućuje udoban rad čak i u vrlo svjetlim uvjetima. Bilo da radite u kancelariji, na terenu ili u kafiću, zaslon pruža jasnu i živopisnu sliku za sve vrste zadataka. Srednja bijela zvijezda ključne prednosti ovog modela. Robustan dizajn, testiran po vojnim standardima, MIL-STD 810H. Portovi, USB-C, Thunderbolt podrška, HDMI, USB 3 i 2, LAN, audio jack. Bezbednost, fingerprint reader, čitač otiska prsta, integriran u gumb za paljenje i fizički poklopac za web kameru, ThinkScooter. Tipkovnica, otporna na prosipanje tečnosti, sa najboljim odzivom tipki u klasi. Na prodaju vrhunski poslovni laptop Lenovo ThinkPad 14 Gen 2. Mašina je dizajnirana za maksimalnu izdrživost, sa prepoznatljivom ThinkPad tastaturom i aluminijumskim kućištem koje odiše profesionalnošću. Laptop je u odličnom stanju, izuzetno brz i spreman za najzahtjevnije kancelarijske poslove, programiranje ili online nastavu. Lenovo ThinkPad E14 G2 je poslovni laptop koji pruža izuzetnu kombinaciju performansi, prenosivosti i pouzdanosti. S najnovijim Intel Core i5 procesorom 11. generacije, ovaj laptop omogućuje nesmetano obavljanje svih uobičajenih zadataka, kao i zahtjevnih radnih procesa poput multitasking ili rada s aplikacijama koje zahtijevaju veću procesorsku snagu. Uz 16 GB RAM-a i 512 GB SSD-a, ThinkPad E14 G2 pruža brzo učitavanje sustava,